Unha en punto do mediodía, Alba acaba de arrancar, estamos lo vendo en directo, ese gran camiño, esa volta que comeza aí onde estás ti, en Portugal, en Maia. Así é, compañeira, aí tedes o último ciclista que acaba de sair desta liña de meta aquí en Maia. Arranca esta cuarta etapa, esta cuarta edición, e mirade quen teño aquí ao meu carón, un invitado de luxo, Alberto Contador. Un honor terte aquí con nos no termómetro. Bueno, que tal, como estás? Un placer, el placer es mío, ¿no? El poder estar aquí en la salida de Gran Camino, además una tierra que tan buenos recuerdos me trae, sobre todo de la Vuelta a España, cuando ha apostado por el ciclismo, así que bueno, un placer estar aquí. É unha carreira moi especial, xunta Portugal con Galicia, ese simbolismo co camiño de Santiago. Que van a vivir os ciclistas ti de primeira man, que sabes o que se viven carreiras así? Bueno, pues van a vivir un recorrido muy duro. Al final, tanto esta zona, ¿no?, como la zona de Galicia, es que no hay un metro llano, es un terreno realmente duro. Yo creo que una carrera muy abierta y que va a estar muy disputada, encima con un clima espectacular. Bueno, pois moitísimas gracias polo teu tempo, un placer, Alberto. Pois compañeiros, aí tiñades Alberto Contador, acaba de sair pois o pelotón, arrancan dende aquí, dende Maia ata Matoxiños, ao redor de 200 kilómetros, alrededor de 200 kilómetros ata chegar a Matoxiños. Van percorrer esa primeira etapa e nos vindeiros días xa van percorrer o resto de Galicia, pasarán pola provincia de Pontevedra, cuna do ciclismo galego, despois pasarán por Ourense, onde tendrá lugar esa proba contra reloxo, seguirán pola provincia de Lugo, a etapa raíña desta proba do Gran Camiño, e finalizarán poñendo o broche de ouro na Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela. Así que todos a seguir a partir das 3:30 aquí na Televisión de Galicia, o Gran Camiño. Sen dúbida, planazo, ademais co tempo solleiro que temos, parece, durante os vindeiros días. Imos lembrar un momento, ese instante no que arrancaba, hoy están vendo que sempre é máis emocionante, que lles encanta, dicía eu antes, sobre todo os aficionados ao ciclismo, que hai moitos en Galicia, están vendo ese momento que se producía exactamente a 1 do mediodía, ese gran camiño, esa volta que nos terá pois entretidos a todos os galegos e galegas ata o domingo, que como ben estaba contando Alba, rematará aí na Praza do Obradoiro. Un gusto, ademais, escoitar en directo a toda unha lenda como Alberto Contador. Moitas gracias.